Pozdrav, dragi poštovani. Ako vam je paradajz počeo žutjeti i propadati preko noći, a ne želite koristiti hemikalije, pogledajte ovaj video. Danas ćemo vam predstaviti najefikasniji organski fungicid protiv pepelnice, plemenjače i drugih gljivičnih bolesti. Osim što sprečava pojavu tih bolesti, može ih i izliječiti. Koristit ćemo 3 sastojka koje svi imate kod kuće. Gljivične bolesti mogu značajno usporiti i ugroziti zdravlje vaših krastavaca, paradajza i drugih biljaka. Organski fungicidi su ekološki prihvatljiv proizvod koji vam pomažu u suzbijanju tih bolesti, bez ikakvih štetnih hemikalija. Redovno prskanje ovim prirodnim rješenjem ne samo da sprečava širenje infekcija, već i održava biljke snažnima i zdravima tokom cijele vegetacijske sezone. Time se značajno smanjuje potreba za skupim i manje efikasnim tretmanima kada se bolest već razvije. U 200 ml vode dodajte 100 ml limunovog soka, koji je koristan u borbi protiv gljivica na biljkama, jer sadrži prirodne antimikrobne spojeve koji smanjuju rast i širenje gljivičnih infekcija. Limun stvara nepovoljno okruženje za gljivice, što dodatno pomaže u zaštiti biljaka. Zatim, dodajte 100 ml svježeg mlijeka jer sadrži prirodne bakterije koje proizvode antimikrobne tvari koje mogu pomoći u suzbijanju gljivičnih bolesti na biljkama. Također, proteini u mlijeku mogu ojačati biljnu staničnu stjenku, čineći biljke otpornijima na infekcije. Osim toga, mlijeko se često koristi kao gnojivo jer sadrži hranjive tvari poput kiseonika, kalcijuma i drugih minerala koji poboljšavaju rast i zdravlje biljaka. I zadnji sastojak je pola kašike češnjaka u prahu, koji je odličan kao fungicid zbog visokog sadržaja prirodnih antimikrobnih spojeva poput alicina koji imaju sposobnost suzbijanja gljivica na biljkama. Osim što djeluje kao prirodni fungicid, češnjak također jača imunni sistem biljaka, povećavajući njihovu otpornost na bolesti. To bi bilo to za danas. Što se tiče naših sastojaka, sve sastojke ostavite u vodi par sati, zatim procijedite i razrijedite s još 3 litre vode. Prskajte biljke svakih 10 dana i poslije kiše. Svaka biljka treba oko 200 ml ovog fungicida. Prijatelji, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno, a prvi ćete vidjeti svaki najnoviji video. Hvala vam i pozdrav!